Akong gepo ko si Jimmy kay akong pangutanan kung onsay eyahang gusto sad anon inggan siya halang-halang daw. Sakto ni palit man siya og karne gaapon ako na lang siya geluton og halang-halang. Akong gihiwa og gagmay ang karne aron mo dagan kay gamay ra kaayo ang karne hahaha. Paghuman ako og hiwa nakuha dayon ko og Bombay ahos mantika og luya. Pero wala man di ay miloy o kirahihihi. Ako nang gihiwa ang lamas. Nakabantay ko wala man di ay selle so nedalikayat na lang ko og kuha og selle kay mauman na ang important basta maghalang-hal ang hihihi. Syempre paghuman ako og kuha og selle akong gihiwa og pino ang selle. Paghuman nagbonot ko og lobi. Para akong kaguron para isagol sa halang-halang. Gekahan ako na ang tabeg sa lobi kay akong epinam ne Shira. Paghuman nako og bonot ako na dayon kagud ang ka Jimmy este ang lobi hihihi. Paghuman nako og kagud. Syempre ato na pad ko moton iron makoha ang gata ni Jimmy este ang gata sa lobi di ay hihihi. Paghuman nako og kumo ako nagesala kay ang gata raman important sa halang-halang dili man ekaw hahaha. Paghuman nako og sala sa lobi naghaling na dayon ko. Paghuman nako og haling syempre hagasan na ang kinacoach gang kahahehehe. Magluto na ta ibutang ang manteka onya paainetan paghuman ilonad ang Bombay ahos sili paghuman isanad ang karne onya o kayon para ma-mix ang lasa sa lamas onya hawatan ma-brown ang karne samtang gahawat ko ma-brown ang karne. Sayawan sabi. Onya na brown naman ang color sa karne ilonad ang gata. Para yummy hihihi. Paghuman templahan og magik sarap vet senador og asen og pamente iron lame kaayo ang halang-halang. Samtang giiwat ko maluto. Sayawan sabi. Ato nang telawan og okay na ba ang lasa sa halang-halang? Yummy lami kaayo luto na ang halang-halang kung nakaabot man gani kaan nga video. Ayaw kilmot og follow or subscribe salamat.